Mana ngitshela Chimpuphe. Yebo sisi. Omunye ugogo dlala lama ficiliso esithi exoxa lama esithi mina ngingumzukulu wakhe. Umzukulu wakhe? Bantu yesu. Ugogo njani? Ubengihamba ama-crash? Behamba ngama-crash. Elencwala? Nje yabo. Ngibona. Nangoke. Ikuyini? Emhlabeni so. Sokuthi Soli ngenza isilima anti. isilima sani? Isikhathi sonke lesoni uyakuzazi indaba zakho. Ubehamba ngathi uyaqhula umfishano wesidudla. Soli ubedlala nawe? Ubedlala nani? Ngakuphanga lutho. Uthe wona umzukulu wakhe. So thothi ubembhabhula, akubhabhulanga. Mbhabhulile. Anjalo. Umama kaMpabanga akulo umuntu uyamazi kuhle umama umfitshane olencwala anti umama kaMpabanga. So lingenza isilima anti. Esani? Wena uyakwazi. Amadlozi asephuma emntwaneni angithi. Baba indaba yakho angizwisisi. Amadlozi lo mama kaMpabanga sekungena ngapi khona? Awuzwisisi ngizwa kuhle. Anti uvula indlebe. Ngilalela. Amadlozi alandela umntwana. Amadlozi alandela umntwana? Utheni okunye? Ubehamba ngabeza ngihambe endaweni engathi ithiwa isemfuleni so. Sambili. Kulo muzi anti phezulu ngapha. Njengo uMpabanga. Akula muntu ongakwazi ukuthi uMpabanga bebehlala kwaphathuze komfula so. So mina lingenza isilima anti. Sithi sikwenza isilima lo mama kaMpabanga lo muzi waKaMpabanga sokuhlangana ngapi lephupho amadlozi aphuma emntwaneni so uyazi into ayenza. Amadlozi? Into engayenza yipi? Uyakwazi. Kazange akubhabhule. Wambhabhula. Wacapha umfula wahamba lawo. Njalo. Angikuzwisisi ozama ukukhuluma. Angikuzwisisi sibe. So mina imethwa ngibanjiswa ibhaji. Ibhaji lani ka? Ibhaji lani? So na ubona ukuthi into le ishona. Mina ngiboni lutho. Abona amadlozi afuna umntwana ngibo lo. Abona umntwana uyafuneka ugogo wakaza avuka aphume emntwaneni. Idlozi lomntwana ngene kaMpabanga ikhoza ukuthi uyakwazi una ukwenza lo Mpabanga. Ngicela ukuthi lisort out indaba le. Ngifuna ukwenza isiphukuphuku mina. Ngicela ukuthi usort out indaba le uthi inyelele uchayele phansi ngoba ngabona memeza indaba le luhlazo. Abantu bazahleka mina. Indaba engisota yipi? So na kwathi usota indaba. Afika ngizwisisi. So awusho ukuthi umntwana uthini? Uphuphile na umntwana. So wenza ngathi akuzwisisi wena ikhandela kanti. Vela angikuzwisisi ngoba wena usukhuluma amadlozi omntwana ephutsheni eliphutshwa uMancula. Angisakwazi ukungena ngapi. Umntaka ngithi ngizama ukuthi umntaka kaMpabanga. Uthi umntaka bani? Ungizwe kahle uka MP. Umntaka kaMpabanga? Ngaliphi? So na ungizwa umuzi umntwana ekutshela. Nanantu uphupha uhamba logogolwana anti? Wathi yini? Utheni uthe uyini yakhe wena? Umzukulu. Musu lokufaka amazwi emntwana abantwana babe umana bebukela ama TV. Wakombona ugogolwane ephuma ku TV wena. Bapho. Anufitshana uqatha so. Uhamba ngathi utshengile. Hayi mina sengibuye endabeni yakho ukuthi ngumuntu kaMpabanga. Ngicela usothe kahle indaba yakho. Mina ngifuna ukucina thiwa ngiyaphakama kumbe ngibiza izihlobo zami ngibatshela ukuthi wenzeni. Ngicela ukuthi So wena mina uthi ngumuntu kaMpabanga lo. Ngicela ukukhuluma iqiniso. Umuntu kaMpabanga lo. Ngiyaxolisa ukuthi ngikhulume phambi komntwana but ngicela ukukhuluma iqiniso. Iqiniso lani baba? Umntwana lo udinga abantu baki udinga amadlozi akibo anti. Ngicela ungangenzi isiphukuphuku mina. Ungangenzi. So namuhla wena yikho ngakhona uthi ngumuntu kaMpabanga kathesi. Umntwana wagula lapha last time exathuka inyawo lezi. Umntwana wagula ngathi thwazi inyawo zikaMankala umntwana ehamba inyawo zithekile. Wena wazenza ngathi nsithi asibhode abantu nona ngathi into zabantu mina ngiyema church anti wayaro unukwazi ukuthi ugqibelana anti so mina ngiyibhare manje sengiyibhare mina nongikhangela anti baba indaba yakho angizwisisi sibili angithandi sibili lento ukungifaka yona kuyakuchaza angikuthandi sibili khona umntwana uyazwisisa lo umntwana uhambise kipi kibantu kukhona apha ngimuse ngaphi mina
Ngimuse Umuse ngaphi ngile ndlebe ezinje mina nqoba. Ukhona ukubona namhlanje singoba sengaka. Uzibona indlebe ezinje. Hayi. Angifuni mina khona. Awufuni switching. Imhlolo ke le. Uyangihlolela sibi. Ngiyakuhlolela mina. Uyangihlolela sibi. Ake limbonise. So akunika ngalutho kokudla. Kanika. Hayi, chimta nami sibi. Ubethwele something. Isaka. Akunamuntu ongakwazi ubevele ekhamba ehlala etorana namasaka. Esuke lesaka lele enkulu asuele. Eli brown. Ngiyawo. Lingenza isilimo, ungenza isilimo wena. Mina angifuni ukuchaza ngicacina mzwana ngicacina mfonela abakini. Ungafuna ukubona mfonela ubaba bakho okuzalayo, angifuni ihlazo. Ngicela ukhuluma iqiniso. Uzabona mphuma lapha endlini, mangiphenduka lapha ngicela ama-good results. Uphuma siyanga. Ngicela ama-good results, angifuni ukukhuluma into eziningi. Angifuni ukugcina nto ngidlalisa imali ngihamba lo mntwana lo ngisiya check ukuthi umntana nami baso mntana nami. Uyambona lamazwana ukuthi kanjani? Uyabona amazwana umntwana ukuthi. Kathi kutheni namhlanje? Kutheni umntwana uziphuphela amadlozi akhe bafuna umntana akibo. So ngangenza isiphukuphuku. Anjabona amazwana. Mhlambe kumbesetshenziswa ke. Esetshenziswa mbani? Yibona labo obaqamba. Asoze umntwana asetshenziswa khuluma abantu esibaziyo. Ngabe twa uphuphe ugogo wami. Anti mina ndabo gogo mina. Ogogo uncema labana abantu kumele ukuthi umntwana nxa engwama phuphe ugogo uncema. Anti umntwana uyazikhulumela uyakutshela ukuthi mama uthi mphupheni. Anti uyaqalisa ukuphupha wena mntwana khonoko. Usuke wakuphupha anti. Hayi. Ungamphambanzeli umntwana mina. Indaba yakho le angizwisisi mina le. Kamba abantu bangakuzwa ngizwana ngicela ukuthi mambuya lapha anti unikeze good results. This is enough. I'm telling you, ngiyakutshela sona. Uyanga. Sota out uthatha. Uyasikhulume lapha indaba le angiyifuni mina. Angila nto inthethe thatha. Wena khona ukubona namhlanje somntanakho. Wena umntwana nto uyazikhulumela. Thatha umntwana lo umse kumpabanga. Full stop. Ngiqedile lawo. Okakhesari kukhesari. Sengiqedile lawo.